Mwangi nimemwona ako hapo, kwa hivyo karibu pia. Tupatie gavana kidogo kwa muda wa dakika chache, ingie hapa kwa isoko kidogo. Basi tupatie nafasi. Jadi side ni bagi Munakuwa na crest na trough. Trough dogo, crest kubwa. Because as we explained when we were in India, this market itakuwa inaoshwa dogo. So when they are cleaning, you need those troughs to take out water. These troughs also as the aisles for people to pass. So wakati watu wanaingia kununua, lazima wao wanatumia maji. Because the things are the same level.
side ama unanitoka. Basi nikuwa converted. Kamenda. Alafu tufanye sasa uweke madirisha vizuri kwa hizo milango za chuma. Alafu sasa ikae juu ya mwisho. That then pole. Natokezea kuje, acha stop. Ungienda kumenya wira uria ngavana arathu ona ni tutige kugweta guku tondu ni murui wenda kumenya ruiru kiga tundu sautige kukurikia kiaba wathi gugikuyurarire muri iguruka wekira usachi uguo haria iguru ndenda usachi atiriri wahingura ri niukuona mbica ya ngavana i hau na hena andu aingi muno maikarite thi hau nituranyita ona riu ninjui twiraita igura unjire ndara ngavana wa mwena guku thoko o mutiri amuna. So
naomba tafadhali, hata nyinyi vijana majenzi mko hapa, kwa tarehe cheza kidogo uone. Hebu ingia rai hiyo rai, taona tuko rai. Haijui mauno moja ni mega. Kwa hivyo nilikuwa naomba kwa sababu nimeona kuna watu wako sawa na tutaenda na tujihecha kwa kwa hivyo nilikuwa naomba tafadhali tutakuja hapa chini ili tuungane pamoja, na ndio kama nakiingia kwa sababu sasa ni kumaliza eno thoko Kiambu yothe miaka ĩrĩa yothe tũtũrĩte tũtirĩ tuona wĩra tone guo ndio kama kwaragia ma. Unajua ni vizuri watu wanaongea ukweli na haki yake, no nĩ wega andũ kũmenyaga mawĩra marĩa mararutwo. Tarĩu andũ arĩa matwaretwo kũrĩa thoko-inĩ makĩenderia bara mariendagĩria ku, ti wega ĩni maũndũ magakorwo me sawa na gavana Majangi nĩ mũndũ smart haitiguo niona mheshimiwa witũ Mũceke. Unajua mheshimiwa amefanya kazi nzuri, ndugu tupenda kugweta ũguo no niĩ ngwendaga mũkorwo anaingĩra na mama wengine.
vijana tafadhali, nyinyi ndio tunaomba tafadhali tusonge pande hii. Turudi pande hii tafadhali. Kujeni msimame pande hii. Hamtakuwa hapo bali turudi pande hii tafadhali. Ndio tupatie gavana nafasi. DJ gavana akiingia akimaliza kutusalimia, tafadhali naomba tatuwekea kiongozo ndio tukaribishe gavana getha maundu mothe. Na no tugucokeria gavana gatho, karibu sana gavana. Tumeona tuko na the NCA naomba tusimameni tukaribishe gavana. Cheza ni hiyo. Haya. Chukua mikono juu, salimia gavana akiingia na huyo. Haya. Asante. Wapi makofi ya gavana wetu? Naomba tusonge nyuma sasa. Tusonge nyuma, turudi nyuma kidogo, nipatie mchungaji ndio atufungulie na maombi. Karibu sana. Kuja pale. Nani? Kitundu. Ni huko. Sababu ya hiyo aligonga hapo. Sawa, karibu pande hii. Pole. Good morning. How are you? Sawa. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Mko salama watu wa sub-county ya Juja. Twashukuru Mungu kwa siku ya leo ambaye ametuandalia. Tuko na furaha, tuko na viongozi wetu mahara hapa ambao wanatupenda. Wacha tuwakaribishe tena, tuambie karibuni viongozi wetu. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunyenyekea miguuni mwako jioni hii njema. Tulitukuza jina lako na kusema ni asante kwa sababu ya kutufikisia siku hii iliyopangwa, na tuko mahara hapa mfalme mbele zako. Twakushukuru, twasema ni asante. Asante mfalme kwa vile unatupenda, ukatupatia viongozi wanayependa kazi ambayo umewaaminia. Kwa hakika kama Kiambu tumekuona ukitenda makuu katika hii kaunti yetu. Tunakushukuru kwa kiongozi ambaye ulio mkabidhi kazi, ambaye alichukua
akatutangulia Jehova na akatuweza kusimama nasi. Kwa hakika twasema ni asante. Asante hata kwa ofisi yake yote, hata kwa wale wote viongozi wa serikali, hata MC wetu Jehova ambaye wanafanya kazi na yeye hapa na hapa. Twakushukuru kwa haya yote. Tumeona matunda ya uongozi wao na tunaomba ya kwamba uendelee Jehova kuaminia hii kaunti yetu ya Kiambu, that they may take us from this glory that you are in to another higher level of glory. Tuomba your favor to be upon them, even in the upcoming election, in the mighty name of Jesus, that they may be able to serve our county to the level of their best in the name of Jesus. We give you glory. We give you honor. Holy Spirit of God, we welcome you now in this ground, that you may capture every other spirit that may hinder us, oh God, from hearing and listening and taking what they have brought to us in this area in the name of Jesus. Oh, Lord Almighty, take over from now. Create this environment and let it, Jehovah God, be controlled by you, that whatever they will promise, you will enable them to do. Thank you for what they have done, and thank you for what they are going to do even in the future, in the name of Jesus. Take over now. We give you praise, we give you honor, we give you the adoration. For this we pray in Jesus' name. Amen. Situpigie mchungaji makofi mazuri. Asante sana. Thank you. Thank you. Naomba sasa ni vizuri tukae chini, wale wote wako na nafasi ya kukaa, adu wale mena hadu mageikara. Thank you. Kwenda kukaribisha governor, karibu sana Mheshimiwa Museke. Miona tuko na municipal manager, chief pia tuko na wao, na hao viongozi wengine, all the ministers, karibuni sana. Liaison, CHP, inyuothe, no nitukwenda, nilikuwa naomba tu kwa muda wa dakika tu moja kidogo, Cecilia kuja seme tu jambo moja, Cecilia, todo nijui kuna yale mambo umesema. Nimesikia governor amefanya kazi nzuri hapa kaunti ya Kiambu. Kwa hivyo nafikiria atasema tu jambo moja, tukimaliza nipatie mheshimiwa wa hii area, na nimeona tuko na waziri wa barabara, tuko na chief wa barabara, nimemwona hapo karibu sana, na all the MCS karibuni sana. Kwa hivyo sasa wacha nimpatie, lakini si ni vizuri tukaribishe governor. Oya guoko, naomba chukua mikono juu. Uko ready? Oya tu noeche wega. Ikirogwo maua, weka maua. Umeweka? Ikirogwo Kiambu ithe tutire hamwe ithuothe na governor. Ukoguo cokia thutha ira governor tuko nyuma yako. Fanya hivi. Neguo. Leo turamwira atiriri, no wa machangi tano tena. No ri ogwika wega uri ndugakiringe mundu ngundi ndikaingire kanua. Ni wega oguo. Tuge 1 2 3. Asa uge na hinya Ngai muge atiriri, no wa machangi tano tena. Ni wega oguo. 1 2 3. Tano tena. Ukawe we ukira no waiga wega hakuhi uringe ucio ngi ngundi thie haria he governor agikune kanyamo karia aragikune thie ni waiga wega we ikai we nawe ni uri eka wega Ngai ma eka wega hakuhi mutumia uyu ore na mutumia ni arona ni ima mugunda niguo u ni mundu wa bata uyu ni uri eka wega hakuhi ndiramwire kio guru maguru ni mo marathi iguru ukai ni muru ni endete wa matangi u Ngai ukamaitu uturaga orotaga koiga riria ngona governor riu toro ni ndionaga wega riu toro songa eni karibu sana. Thank you muno. Kiugo kimwe. Habari zenu. Kaituge hello wamatagia boss mile gakena gakinyaki fashion so neke wa matagi ena Museke Kiambu wera notu twathie cukuru ciana nathari irarĩa matumbe ikanyua iria ena igacuha ciana ikanora notu gakena
gakinya kifason so ni undu wa kana gaka gaitu ikamasingo matha gakena fertilizer bebe no tusui matube thiko ici atumia no kurogota kurugira athuri ao wira no tuwa gakena gakinya ki fashion show nacio ciana guthoma basare no tuwa mafarafara namo gari ne kakara igithondeka mafara wira no tuwa gakena enayo poli enayo thoko ndokire 1998 guku ndire ndona thoko wira no tuwa Bwana Museke kinyira twi thutha waku nae gavana gaitu Kamasingo Martha tano tena. Karibuni sana. Zitumpigie makofi mazuri thie hari ogeithie gavana thie hari andui no akiuga uhoro mwega. Karibu sana. Wapi makofi ya gavana wetu? Asante sana. Basi naona tunaendelea vizuri Juja, na kama vile tumesema Juja kazi imeendelea vizuri, na nitukwenda gusikana muno ni tondu wa gavana wira mwega araruta. Taka nipatie mheshimiwa majority leader taka nimpatie nafasi nigetha tondu guku ni gwake. Wapi makofi ya mheshimiwa wetu majority leader? Karibu sana, karibu sana, karibu. Haya, tupigie MC wetu makofi mazuri. Gavana wito na heshimiwa wale wengine tumekuja na wao. Aikari Juja farm na Karimo ni othe mwathani agocwo. Geithia iwega mwathani agocwo. Nimukenete no gucererwo ni gavana wito. Njamba ĩno ya wĩra ĩno tore nĩ ya Single Mother. Nimukenete gĩa serious? Ya serious? Owe watu shui. Turatutumaga andũ amwe marare matarĩ toro na tũkũrũe na mbembe na bataraitha. Mutike mukaribishe wega na makofi mega. Karibu sana your excellency. Omothe ni tondu mushidi kwaria muno. Ithe mutio rimwe ne njaragia. No omothe mwitekera ndikarie muno tondu wa matha. Hena andu marithie kuria kundu gwitagwo Mukuyu-ini. Gavana wodi yetu ya Karimoni. Hatujafika pale mwisho pale kunaitwa Mukuyu-ini. Watu wa Mukuyu-ini mnataka gavana akuje Mukuyu-ini? Watu wa Athi mnataka tukuje Athi? Gavana, pahali hii barabara inaenda barabara yetu na wewe. Kwa sababu leo ni vile mashini za contractor zimekuwa na hitilafu. Tulikuwa tunakuja na gavana tuhakikishe tumeanza kumwaga rami leo kuanzia pale Juja Farm Shopping Center ikielekea upande wa Athi. Lakini hiyo kazi itaendelea before the end of this week. Na governor, we want to appreciate you. Kwa sababu hii barabara isipokuwa ni wewe. Ukiwa chairman wa mabarabara kwa Council of Governors. Kwa sababu governor wa Matangi tulipomchagua. Na yeye alienda akachaguliwa akakuwa ni chairman. Pale kwa Council of Governors akapewa chairman wa mambo za barabara. Kwa hivyo wakati huwa mnasikia nikiwa na ushujaa. Nikiwaambia barabara ya Juja Farm inajengwa. Ni kwa sababu najuanga mwenye amekalia steering ni nani. Tumpigie makofi tafadhali. Gavana, hii barabara yetu ilifanya siasa kwa miaka nyingi. Na bado kuna watu wanataka kuendelea na siasa wakitumia hii barabara. But we want to bring that to a close. Ya kwamba hii barabara yetu kama vile tumekubaliana na we na contractor na kera. Hii barabara yetu pahali ya kwanza kabla ikifika pale kwa Murage haitachukua kona kuelekea kwa mto ya Ndarugo kwanza. Lazima kwanza
hau nä andå athi bara ĩno itũ tũraugire kwamba kũhutia athi na akinya athi mamenye kwĩna public kwĩna kũndũ gwa public twĩna thibitarĩ twĩna primary na twĩna secondary ĩyo rami no mwaka yambe hutie the three institution nĩ agauka nĩ horu andũ aitũ. Kwa hivyo gavana, asanti, ijapokuwa hatujaweza kuanzia hii barabara yetu saa hizi leo kumwaga rami kama vile tulikuwa tumefikiria. Watu wa Juja Farm, jueni ya kwamba barabara yetu before December of this year itakuwa imefika Athi Shopping Center. Sawa sawa ndugu yangu. Itheko tugokoria itora. Gavana ni muona tuoka twamba kuingira guko thoko eno itu. Na nĩ wega tondũ wa ũira wa kanua kandu wa Juja Farm. Kuma hĩndĩ ĩrĩa thĩ yombirwo tũtirĩ twakorwo na handũ hetagwo thoko tũratũra twendagĩria mĩhĩrĩto ya barabara kũndũ kwa aibu kũndũ kwĩna mĩtino, but now kufikia next month hii soko yetu itakuwa tayari ya watu wa soko kuingia. Tupige gavana makofi. Na gavana, nikisema mambo ya soko, nimeona chairman wa soko wako pale na nakubaliana na mimi kwa sababu wale watu kuja hapa chairman, wale watu ambao tayari wamejiandikisha kwa mambo ya soko hii, tupigia huyu chairman makofi. Tumekuwa na mikutano na chairman na watu wake, na wale watu ambao wamejiandikisha kwa mambo ya soko, enda usalimie governor. Wale watu ambao wamejiandikisha na wale watu ambao tunataka wakue kwa hii soko ni wengi kuliko capacity ya soko ambayo tayari tuko nayo. Kwa hivyo governor, tunakuomba hii soko yetu, kwa sababu uwanja bado ni mkubwa, hii soko yetu after kuanzia wale wenye wataingia hapa, hii soko extend upande ule ili tuweze kuaccommodate watu wengine zaidi. Nega wadu aitu nĩ mũkwenda twakĩrwo thoko nene, na tondũ Ngai nĩ atũrathimire na kĩwanja kĩnene, tũrahoya gavana tũtikambe gũthiĩ na igũrũ kũu tũgatigĩria ciana citũ, twambe twake thiĩte ũguo getha mũndũ wothe akorwo ena mweke wa kũiganĩra wa kũiganana, atĩ mũndũ wothe gũtirĩ mũndũ ũrauga niĩ ndĩ igũrũ ndirĩ na customer. Nega andũ aitũ nĩ mũkwenda twĩkĩrwo ũguo nĩ gavana, nĩ mũkwenda twĩkĩrwo ũguo nĩ gavana, mũtikĩoe moko igũrũ nĩgetha gavana ona ũguo nĩguo tũretĩkĩrania. Arĩa materegete gũthiĩ bande ĩno ya Polytechnic, nĩ ndĩrenda muoe thabarĩ haha ũguo twarĩkia mũikũrũke Polytechnic. Kĩũrĩa kũratũrĩte gwĩka ũndũ gũtiganĩrie Polytechnic, no thaa ici wathiĩ kĩwanja kĩu gĩothe kĩa ĩka 6 nĩ tũrakĩirigire gĩothe wega, na tũracoka tũraka harĩa ndĩũraga ndĩmwĩraga tũkonaga tarĩ rũgano. Ndĩũraga ndĩmwĩraga nĩ tũgwaka kĩganda gĩa gwaka cabros, na rĩu kĩganda gitũ nĩ kĩrĩku gĩa gwaka cabros, na wiki ĩno gũtanakinya mũico wa wiki macini itũ ya gũthondeka cabros nĩ ĩroka gũkũ. Mũtingĩhũrĩra gavana makofi. Macini ĩyo yoka gũkũ, mbeũ njĩthĩ ĩrĩa yothe tũraga harĩa Kahiga-inĩ tũrĩkoragwo tũkĩmandĩka oro mũthenya, anake makĩria ya 50 oro mũthenya magathondekaga cabros harĩa. Rĩu tonjaga andũ aitũ na atumia arĩa mena hinya, tondũ atumia gũkũ mena hinya, rĩu nĩ tũkũmandĩka kũrĩa wĩra wa gũthondekaga cabros o mũthenya. Na cabros icio twacithondeka ti cia kwendia andũ aitũ. Cabros icio citũ nĩcio tũgũthondeka barabara citũ cia gũkũ na shopping center itũ ya Juja Farm ĩgandĩkana korwo rĩngĩ shopping center ya Gĩconoko ĩkoragwo ĩ taũni, rĩu nĩ twamĩcenjia kuma shopping center. Ka tũtangĩhũrĩra gavana witũ makofi. Nĩ agau andũ aitũ. Barabara ĩno ya haha ũguo na kuma kanitha-inĩ wa Redeemed gũikũrũka ũguo thibitarĩ Polytechnic gũcoka gũthiĩ ũguo yawe twambe tũmĩhũre kaburo yothe tũcokie riri wa Juja Farm. Nĩ agau andũ aitũ. Tũcoke Kacũre shopping center yothe, tũbarabara tũra tuothe tũthiĩte kũrĩa twĩkagĩra mĩcemanio tuothe twĩkĩre cabros. Nĩ hega kana nĩ handũ hawana. Haha tũrĩ ũmũthĩ nĩ hĩndĩ twahaikara rĩa mũico kĩwanja kĩa mũcemanio. Haha tũrĩ niho tũraka bus park. Atĩ kĩ icigĩrĩnie na thoko ĩno itũ, atĩ mũndũ ũrĩa athia agĩtatua kũrehe indo ciake arĩrehagwo nginya haha agacitonyia gũkũ thoko-inĩ. Nĩ tũranyitanĩra andũ aitũ. Haha rĩu ũrĩa hagũkorwo hathondeketwo kĩndũ maridadi, na nĩ mwĩtwe na gavana wa Matangi tũtirĩ wana. Twatua gũthondeka nũnga twakaga indo cia wana, twatua gũthondeka twakaga indo cia standard, na tondũ andũ a Karimoni nĩ tũmohete gĩtĩo, tũgwaka bus park ya gĩtĩo ĩrĩa gũtũma tũtũre atĩ itũra ritũ nĩ twarĩcenjeria rĩtwa. Tũcoke twĩkĩre matawa haha atĩ gũtirĩ thaa ũtangiumĩra ngari haha,
kana haucire ngari ha ohinde ciothe ni turathondeka matura maitu governor ni wega muno tondu ECD centers ni kurikia turarikia guthondeka ciothe twakite ya mukoyo-ini ndethia igutara tugaka ya athi ni twakite ya guku kundu gwitwo Mwireri ni twakite cia Sara Maigiri ni twakite Kenyatta Road na ni twakite gugwitwo Thiririka icio ni mugwanja riu ira tutigetie inya mbeke yake na turaka kundu gugwitwo Juja House ni turaka ECD center kuria zone J na ni turaka kundu gugwitwo kuria kwa Murage na ni turaka guku Juja Farm Shop guku primary na ni turaka kundu gugwitwo gwa Kigwe na tucoke tuongerere ngi Kenyatta Road icio ni cigana ucio wira wothe gutire wira utaheanitwo gwi contractor hurirai governor witu makofi. Governor, tunakushukuru kwa sababu kwa watoto wetu ambao tuko na wao kwa shule zetu zote za Kiambu, na this I want to talk about it like the majority leader of this great county of ours. Kwa zile shule zote ambazo tuko nazo, hakuna mwanafunzi wa shule yetu ya chekechea akienda shule ya asubuhi hapati uji, bakuli ya uji, na ni yule uji special ya watoto. Saa 4 ikifika, kila mtoto anapewa yai ya boil. Na kila Thursday, kila siku ya Thursday, watoto wetu wote wa nursery school zetu, na tuko na watoto zaidi ya 50,000 saizi kwa shule zetu, kila mtoto anapata packet ya maziwa. Pigieni gavana makofi. Tumeongea kuhusu, bado hatujaongea kuhusu hospitali yetu ya Juja Farm. Hospitali yetu ya Juja Farm kuna kandarasi mwenye gavana analeta. Tunajengewa hospitali mzuri maridadi ya level 3 ambayo itakuwa na vitanda za kulala zaidi ya vitanda 50 hapa kwetu Juja Farm. Na hiyo gavana tumekubaliana ya kwamba contractor atakuja by next month kuanzisha hiyo kazi yetu. Niwe gadwa itu. Haune gadwa itu. Haune tiki. Na gavana niwe gatondo ithuĩ ta andũ a Juja nĩ watuheire gĩtĩo kĩnene muno. Sayali tuko na hospitali ya level 4 hospital ambayo iko tayari pale Gashororo, ambayo itakuwa na vitanda zaidi ya 180 na vieta 2 na pahali pazuri ya mambo za rab. Sasa watu wa Juja hatutaenda tena Thika, hatutaenda tena Gatondo, hatutaenda Ruiru. Saa hizi watu wa Juja ni watu special ambao wako na hospitali yao ambayo ni level 4. Pigieni governor wa Matangi makofi. Nikiongea kama majority leader wa Kiambu, shule hospitali kama ile ambayo tuko nayo Juja, zile ambazo tuko nazo kwa Kiambu mzima ambazo tumeanzisha kwa kipindi hii ya miaka 3, tumejenga shule hospitali 6 za level 4 kama ile ya Gashororo. Tumejenga level 3 26 ambazo ziko na capacity kama ile ambayo tunajenga hapa kwetu. Nimukenete ni wira wa Matangi hihi. Nimukenetio ni wira wa Matangi. Ndira moigwa haro yake ukiretio ni andu ara matendete wega, andu ara matetwendagira wega, ni mumuhoyagira hihi. Tareke inde murie kiuria kimwe nigetha mwanje uria mukunjokeria niguo nie nguthie na mbere. Ni mukenaga nie ta majority leader mwana wanyu hindira ngurugama na wa Matangi. Hindi ria kurumwo ni mukenaga hindi ria nguga ndakurumwo ringi. Tariu araigereirwo ati kwena ciana 100 ria ngari 36 cikwete thibitari-ini. No riu ndirenda gucokeria andu a Kiambu ngatho tondu andu a Kiambu ti andu aritu na hanini. Ni muronire news-ini MPs tondu nio thina witu, our members of parliament, the characters that we have in the parliament, wale wa kutoka Kiambu ndio shida yetu watu wa Kiambu, kwa sababu wao they have an agenda ambayo ni agenda ya kuleta ile maendeleo yote ambayo tunafanya kama county, serikali ya county wanataka kuilete chini. Kwa hivyo wakati wameenda juzi, wamedanganya kwa kila pahali kuna watoto 136 wamekufa. Lile jambo ambalo hawakuwa wanajua ni kwamba uongo inakuanga na expiry date. Na expiry date ya uongo yao tayari imefika. Kwa sababu juzi tumeona pale Igegania, juzi tu, wakati walikuwa kwa kusherekea mashujadi, walidanganya kwa cameras kama hizi. Lakini after wao kumaliza kudanganya,
members of public, wale Wanjiku wa Kiambu, mwenye anaendanga hospitali zetu, aliwaaibisha akawaambia hospitali zetu ziko na matibabu. Si ni kweli jameni? Mwehure imbako vitondo nyomo tiri adwali itu. Na tuere abunge itu ithu irimo ne ciathirire Kiambu. Mathie kaunti magethe irimo kana ni ati andu aitu. Kiambu no gakora irimo. Juja farm ne kora irimo. Hende akora ruto wera ithe mutionaga na maitho manyu. Hende kwena farere kirora mitondo gutengererio ni governor wa Matangi na MC wanyu ithe to murona. Hende turekira mae goko ithe to murona na maitho manyu. To ne gucokeria ngatho cia mwanya governor. Karimo ni guikoroka nginya kuria kuraivio mukuyu-ini. Gutire kundu gutari na mae ma muferethi. Na wale ambao walikuwa wanatufanyisha kazi mbaya, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wamepewa kazi, walikuwa wanatufanyisha kazi mbaya, wanaenda kudanganya wananchi ya kwamba hakuna mifereji. Wananchi, usikubali kununua mfereji. Serikali iko na capacity ya kukuletea maji hadi kwa nyumba. Na ndosho ni turafutire wira. Ni twanjua no twareka ni roguo. Andu ari othe marale turi aneme, othe ni turatumire mucii. Ni turatumire ku. Ni mukanete ni wera ucio kumatuma mucii. Tunengere andu ara marenda kurutira mwananchi wira, matakumuhinyereria. Koguo governor ni wega tondu mai tutambetie guothe na ni tukenete muno governor witu. Riu abunge aitu ni merwo maheni mao matware kurai. Tumerire guko Juja farm maheni mao matware kuraihu, mareke wira uthie na mbere. Governor wa Matangi areke arute wira, atige kuigirirwo mage igenyo. Tumerire guko Juja farm kai muhotire twira munene ambe ageke ati reke na inywe kai na inywe gutithia goguo na inywe no githe ndagugika ati ni mwendete njamba ino itu na ni mweni amwendete muno o to ria nani ni mwendete nikio tukumurutira wira utuku na muthenya 2027 ni twikwe na andu angi aria marathiururukio guku na mwenjetekeria hoya aratakwa niendete muno angi maretetwo kuria Gashororo muthenya ungi maragethie marabangwo ni mundu ungi urakiuga ni arenda giti kia gavana na gwake wira na ndaithiritie. Tumwire wira wa gavana 2027 ukaheanwo kuringana na wira uria mundu arute kandi ati andu aitu. Tumwire uwe guku tondu njirani ni akuigua. Tumwire uwe tondu akuigua. Matikane mumwire ambe ahuruke na ambe arute wira gwake. Ithati wa andu aitu tondu ithuĩ gũtire iko gwĩkĩte gĩtarĩ na vacancy nĩ kĩa gavana wa Matangi kana nĩ maheni. Nĩ 2027 tondu mũtindaga mũkĩndũgamia mũndũ individual na hau rĩ mũkanjĩraga atĩ njugĩ ũrĩa ndĩrenda rĩ. Ithuĩ tuoga ndĩmwĩre ũmũthĩ ũrĩa tũgeka. Ithuĩ tũtionete wĩra no ũrathi na mbere. Ndambaga kũmwĩra twambe tũrute wĩra wanjie kuoneka. Na tondu wĩra nĩ muoneku rĩ ni urungi mwero na twenda ari gwika nigetha muthie mujiga mahoya-ini. Ni mukunjiga mahoya-ini, ni mukunjiga mahoya-ini na nie mwana egete o Ngai uria turaga muoyo nie ndikehitha kahua-ini. Rĩu koguo andũ aitũ nĩ mũkanyitirĩra gĩtĩ kĩrĩa kĩngĩ ngwenda. Nĩ mwĩmwenjĩkĩte gĩtĩ o kĩnene mũkahe gĩtĩ gĩkĩ mĩaka tamu 2 na nĩ tũthiĩte wega. Koguo andũ aitũ tafadhali rita rĩrĩ rĩngĩ na gĩtĩo kĩnene. Rĩu njũkĩte ngĩmũhoya gĩtĩ kĩa mũmbunge wanyu wa Juja 2027. Nĩ mũkanyitirĩra andũ aitũ, nĩ mũkanyitirĩra andũ aitũ. Mũtikĩonia gavana njamba ĩrĩa yanyu mũmĩendete nĩ mũkamenyitĩrĩra. Koguo gavana hĩndĩ ngakũhoya hĩndĩ ũkuona ngĩkũhoya njũke gũkũ kaingĩ tũthiũrũrũke Juja ũkamenya nĩ tondũ gwĩ kĩndũ ndĩramatha gũkũ. Nĩguo andũ aitũ ati mwanjĩre ndikanehithe kahũa-inĩ niĩ no ngahana wana. Koguo njĩtĩkĩriai tu ndĩmũ-introduce arata akwa tũgũkĩte nao MCAs na nĩgetha tũnengere gavana microphone na nĩgetha athiĩ na mbere na gũtwarĩria. Tũre MCAs ya makobi. Nĩ kwĩrutanĩria kũnene mũno merutanĩrĩtie, nĩ kwĩyũmia kũnene mũno meyũmĩtie. Twaingĩrire wabici ũguo twathurwo manjĩtie kwĩrwo maingate gavana wa Matangi na tondu turonire andu amwe nginya njirani amwe itu haha makĩrutwo buthi mambe ũhoro wa kũingata gavana wa Matangi mariganwo tondu mũndũ ariganĩirwo kĩ ũrariganĩirwo nĩ kĩ. Nĩ inyuĩ mwauga mwecimu wetagwo Ũcũgi
ni mheshimiwa wa Dubeli kule Kiambu. Makofi. Jabeno etagwo Mwefeli arere yo huko Juja Farm. Agicoka agithia gicagũrwo kũrĩa gĩteithie na no tũrehagĩra thĩna mũingĩ mũno gũkũ Wahiti. Arera hiti ciagimaraga ikia gũkũ no tũmũhũthĩre makofi tafadhali. Onake tumweta mheshimiwa Wanjiko ni wa kũrĩa Kiamba. Makofi. Tuko na teacher Alice wa Kabete. Makofi. Tuko na Muruya mmoja hapa anaitwa Sine Brian Simiu, amechaguliwa Kahawa Wendani. Makofi. Tuko na mheshimiwa Gladys Wamboi wa kutoka Kikuyu. Makofi. Tuna mheshimiwa Gashui noti tole atoa Matagi. Baada na mukora kwa hapo toshiro Matagi. Tutoke na tutora kwa. Kwa mundu ina matume pare ilo Matagi. Eko ai maani. Eta washui oshashago le toko le afai. Tuko na mheshimiwa Zipi ni wa Githunguri. Makofi. Tuko na mheshimiwa Rahab ni wa kule Gatondo South. Makofi. Tuko na mheshimiwa rafiki yangu Mama Yo. Ati nani? Mama Yo amechaguliwa upande ya Kabete pale soko ya Wangigi. Ukiaje Wangigi thoko urie no nywe ndukanarihe ukawabiro ndamero Mama Yo no wacio. Tuko na mheshimiwa Lawrence huyu ni wa pale Kikuyu, tupigie makofi. Tuko na mheshimiwa Wangoi ni wa pale kunaitwa Kiambaa. Makofi. Tuko na mheshimiwa Esther Irongo huyu ni wa pale Ruiru. Makofi. Haya. Neza leo hego na huko mama no twaigwa onake tumweta mheshimiwa Gashonga no ndari toro handu wacagũrĩtwo kũrĩa kũndũ twaikino tumuhũrĩre makofi. Tuko na mheshimiwa Ireri huyu naye ni wa kutoka Bibilioni Ward, tupigie makofi. Tuko na mheshimiwa wetu hapa Monica Keguro wa Gatondo South. Makofi. Tuko na mheshimiwa Kahoro wa Kiganjo Ward, tupigie makofi. Jabeno itagwo Kinyanjui ino na ndora likireka mathiũrũkire andũ moĩ Ngai makiuga othe ti kwĩremwo, makiuga nĩwe makwenda na matiamũcagũrire na ciama icio cianyu nene, acagũrirwo na kĩama gĩake mũndũ kĩũmbe. Tũmahũrĩre makofi. Tuko na mheshimiwa Juliana huyu ni wa kutoka Thika, tupigie makofi. Tuko na mheshimiwa Wangoi huyu ni wa kutoka kule Githunguri. Makofi. Tuko na mheshimiwa Duta Mwongi huyu naye ni wa pale Limuru Town, huyu ni mdosi wa Limuru Town, huko ndiko amechaguliwa. Tuko na mheshimiwa hapa Naftali Munyaka huyu naye ni wa kutoka Sigona upande ya Kikuyu. Makofi. Tuko na mheshimiwa Mose huyu amechaguliwa pale Githofokoni upande wa Gatondo North. Makofi. Tuko na mheshimiwa Eric Warami na Kabro Zuu jamaa, tupigie makofi. Leo ni wakulio zero ni kuwachagũrĩtwo. Tuna mheshimiwa wetagwo Shira Gathoni nuoshe tumuhũrĩre makofi nake ni wa kũrĩa bande ya Ruiru. Jabeno wetagwo Nyũtũ Mwere acagũrĩtwo Kijabe na Jabeno mwomio nogwe ona atarĩ na nyama iranjĩrire nayo renda rĩu gũtuĩka mũndũ wa kũrĩa rari. Tumuhũrĩre makofi. None jamba ĩkĩo na nĩrĩ mwĩcirĩrie mwega. Jabeno nayo tumĩtaga Othis Power. Ati nani? Othis Power. Huyu jamaa naye amechaguliwa Kahawa wa Sukari. Si, huyu ni Jatero, ni rafiki yangu. Atusalimia kwa Kijaruo. Haya, Joey. Vijana oe. Wamama hai. Warembo nywe. Asanteni sana. Mimi sababu nimeongea mambo ya Joey, unajua baba alienda. Si unajua baba alienda. Sasa bado sisi tuko na usudi sababu mwenye alipigania nchi alienda. So tunasema pole. Salamu mwenzako hapo kando mwambie Wamatangi amesema pole kwa baba. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Kenneth. Wacha wa mama wacha kusika mkono ya mwanaume na ni bwana ya mtu unasikilia. Unasika ka unawacha. Vitu inazatokea. Kwa majina naitwa Kennedy Odhiambo Obudho. Na wale pastors na bishops wananipenda zaidi, wanaitanga Othis Power. Sema Othis Power. Wamatangi Power. Wamatangi Power. Moseke Power. Mimi sitaki kuongea mengi sababu rais wa county ameketi chini.
Ya kwanza, mimi ni MCA kule Kawasukari, na nimekuja hapa sababu Moseke ni rafiki yangu. Na mimi nataka kuongea mambo ya Moseke kidogo tu, sababu sitaki kuongea watu wanaongeaga jina ya mtu wakati amelala. Leo ako hapa. Moseke amekuwa hapa miaka 5 kama MCA, si ndio? Akakuwa tena miaka 5 kama MCA. Na wakati alifika bunge, tukapata yeye ni mwerevu zaidi. Akapewa majority leader ya assembly ya Kiambu. So tumipigie makofi. Sasa mtu akitoka majority leader, Sarenda ngazingine. Si Moseke ameweka barabara wakiwa na matangi. Wanajenga soko hapa. Alileta maji kama hapa niko na boma ingine pande hii. Kitambo ilikuwa na maji pande hii. Wakati aliingia ya kwanza, si alileta pipe mpaka mwisho. Mimi naomba simfumpatie MP. Wangapi watapatia Moseke MP nione kwa mkono? Harambee. Tukisema harambee unasema wa matangi ndio boss. Harambee. Harambee. Gavana ni kama watu wajakula kutoka asubuhi. Ni kama wako na njaa. Si mko na njaa? Ayasema harambee ya maana ndio wasikie mujakula. Harambee. Harambee. Wangapi wamekubali watachagua Moseke nione kwa mkono? Wangapi watapatia wa matangi tamu ya pili nione kwa mkono? Vijana oe, wamema ae, warembo nyua. Sasa huyu gavana Kibali wa Matangi amefanya kazi. Hakuna gavana amefanya kazi hapa Kiambu kama Kimani wa Matangi. Na tuongeeni ukweli. Iko kitu Moseke ameongea hapa na ningesema kidogo. Juzi nilisikia watu walifanya maandamano pale Kiambu ati ya madaktari. Si mliona? Mimi nauliza wamama pamoja kama gavana ako hapa. Kwa nini wanasema watu 100 watoto walimesaliwa 138 ndio wamekufa? Unajua kwa nini wanasema hivyo? Sababu wale wamekufa hawana jina na hawana ID. So ukienda pale kuangalia hautapata. Wanasema wamama wamezaa na mtoto amekufa. Wamama gani mtoto yake anaza kufa akose kuenda kwa TV? Hata wamama 10 si wangeenda kucomplain? Hata wamama 3, hata kwa wamama 138, si hata wamama 3 ungesikia walikuwa anajisaidia kusaa na huyo mama amekufa. Umeona mama amekufa? Sasa hao watu wanaweka siasa kwa kampeni ya gavana, kwa serikali ya gavana. Tumwambie Saitani asindwe. Huyu wa Matangi huyu kitambo achaguliwa. Wa Matangi ni soba usiku na mchana. Wa Matangi hajawahi futa bangi. Wa Matangi hajawahi tumia dawa ya kulevya. Wa Matangi hajawahi onja pombe. Na wa Matangi hajawahi potea na bibi ya mtu. Asanteni sana. Haya, Mheshimiwa Rebecca kuja. Mheshimiwa huyo anaitwa Odhis. Mheshimiwa Rebecca, sikizeni wa mama kidogo. Thikiriria yatumia hanini. Kwena awareness ya kidogo itagwo breast cancer. Na huyo niwe ambassador witu ni mheshimiwa, reke amwirire kuria muguthie gutestwo for free. Habari zenyu watu wa Juja, wa Kalimoni. Mnasikia vizuri? Mnajua leo ni Oktoba, hii mwezi. Na ni ya Pink Month, si ndio? Pink Month inamaanisha ni Cancer Awareness Month. Breast Cancer Awareness Month. Saratani ya matiti. Na kama Kiambu County, gavana wetu ametuwekea free screening huko Thika Level 5 Hospital. Kuna Cancer Center. Nataka wamama wote waende huko wakuwe screened, si ndio? Early detection itawasaidia because ukijua mapema then unaweza kutibiwa na hiyo cancer itaisha, si ndio? So nataka wamama wote warudie, early detection saves lives. Early detection saves lives. Early detection saves
So muende mpimwe, ukijua mapema itatengenezwa, upewe madawa na ishe, na utembee ni kama hata huko unajua kuna kansa. So mimi nawahimiza nyinyi wote, hata wazee, shika mama umpeleke aende angaliwe, because hii month ni free. Sawa sawa? Wangapi wanapenda gavana wetu? Harambe! Harambe! Muende mpimwe, sawa? Haya mama, tupigie mwenzetu makofi mazuri. Leo unokurikia ararikia athuri amahe formula ya kurera ke? Amahe formula ya kurera ke? Haya. Asante sana Mheshimiwa Musheke, Your Excellency Governor Kimani Wamatangi na andũ othe a Kalimoni. Ngai nĩ mwega. Wana Kalimoni hoye. Wana Kalimoni ni nyinyi. Kemuguraga guoya inyuĩ. Nĩ muguraga guoya. Tata hũgũkĩra ũcio ũngĩ ũmwĩre kĩ ũgũrire guoya. Kana nĩ inyuĩ mwendagia guoya. Ithe ti inyuĩ mwendagia. Wana Kalimoni hoye. Tageithio ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩ wageithio nĩ Mbũrũ wa Kameno. Mimi naitwa Mheshimiwa Mbũrũ wa Kameno. Nimetoka kule Thika. Nikasema lazima nifike hapa Kalimoni nione kama mnapenda Wamatangi vile sisi tunampenda Thika. Nimwendete gavana uyu Wamatangi, uyu nyama cia muregire, niwe mukwenda, ona mwerwo mumuhure mutigwitikira, uyu ni mukurugama nake. Your Excellency, mimi ninataka nikuhakikishie kitu moja. Tumetembea na wewe hii Kiambu yote, na hawa wananchi ambao walituchagua wanaongea kwa sauti moja ya kwamba Governor Kimani Wamatangi amefanya kazi. Neguo kana tiguo? Wira wa governor ni muonete, na imefika pahali lazima sasa tuambiane ukweli, na no gina twirane ma. Nitoboe nisitoboe, nitoboe nisitoboe. Shida yetu hapa Kiambu sio raia. Shida yetu hapa Kiambu sio nyinyi mnatupigia kura. Shida yetu hapa Kiambu ni wale viongozi ambao mnapigia kura. Neguo kana tiguo? Kuna hii kikundi ya wabunge wa hapa Kiambu, na si mnawajua? Kazi yao asubuhi ni Wamatangi, saa 7 ni Wamatangi, jioni ni Wamatangi. Na sisi tumewaambia nyinyi wabunge hamukuchaguliwa mkuwe prefect wa governor. Mulichaguliwa hata nyinyi mfanye kazi Neguo kana tiguo? Na ithuĩ tumeraga o mundu athandure mbembe muhari wake aumirie. Governor arĩkwo arute wĩra wake. Governor alichaguliwa viongozi wanaitwa MCA. Si mmeona hapa? Wamatangi amefanya vizuri kutembea na MCA. Hao ma MP waende watembee na president huko, kwa sababu huko ndio walitumwa kazi. Sisi MCA tuachwe tutembee na governor na nyinyi mmetupea ruhusa tutembee na governor. Governor, shida yako ni moja, Your Excellency. Umefanya kazi kwa bidii sana. Na sasa hawa wengine ambao hawana agenda wanasikia ukitembea hapa mashinani ni shida. Na sisi tunawaambia mwenye wivu ajinyonge. Neguo kana tiguo? Hawa wabunge wanazurura huku badala walete maendeleo, nego turehera boso na musere. Mimi ninataka niwaulize nyinyi wananchi wa hapa Juja Farm. Mnataka soko ama maharagwe? Mnataka soko ama maharagwe? Mnataka bus stage ama maharagwe? Mnataka mataa ya sola ama maharagwe? Basi governor, wewe zidi kupatia wananchi kenye wanapenda. Na hawa wananchi huwa hawasahau. Nemuriganagirwo. Nemukariganirwo ni governor. Governor anatosha ama hatoshi? Wamatangi yako sawa ama hayuko sawa? Ya mwisho kabisa, Gemisi umagana musie. Neguo kana tiguo? Wana Kalimoni hoye. Gemisi umaganako. Gemisi umaganako. Na andũ a Kalimoni, mimi nataka niongee na nyinyi kwa lugha ambayo mtanielewa. Kama kuna kitu ya maana mulifanya hapa Kalimoni ni kuchagua MCA wenyu anaitwa Musheke. Mwihurire irohe. Jabeno na ngera mutwara uru. Alipokuja kule bunge, na bunge yetu iko na MCAs 86. Out of 86, ithuothe tũgĩikara thĩ
tukiuga muthuri uyu atutongorie eta leader of majority hapa Kiambu. Tutionete kaundu kegona ithwe. Na sasa huyu mheshimiwa Musheke wenyu ni amwira ndari wana, ni amwira ndari hithaga kahua-ini, ni amwira ni ari ukaga kumurutira wira. Inyuĩ ta andũ a Kalimoni tuma kũrĩa wĩteithie na wĩteithie matwĩra mũthuri ũcio ũguo twamuona tũrone sawa. Twathiĩ kũrĩa Juja matwĩra njamba ĩyo ĩraruta wĩra na wa matangi, njamba ĩyo ĩtarekaga wa matangi ahutio sawa. Andũ a Kalimoni ta njĩrai atĩrĩrĩ, ongĩkorwo MP wanyu nĩ arutaga wĩra na gavana ũyũ ũraruta wĩra rĩ, wĩra ũngĩhana atĩa? Ndũngĩrĩ mwega. Na niguo ndiramũria atĩrĩrĩ, mũthuri ũyũ nĩ mũkũmũrora na ritho rĩa tha? Tigai kwĩyugithia mũkariganĩrwo. Nĩ kĩrĩko tũraiguithania? Musheke nĩ mũkũmũrora na ritho rĩa tha? Kama kuna mtu amesimama na hii serikali yetu ya county ni huyu Musheke. Na sisi sasa tumemwambia kama MCA, tumempa baraka zetu akuje aongee na nyinyi vizuri, na mimi ninawahakikishia vile tumefanya kazi na yeye anatosha. Nyinyi mnaona aje? Musheke anatosha ama atoshi? Wana Kalimoni hoye! Gavana ako sawa ama hayuko sawa? Kule kwetu Thika tunasema noa matagi, noa matagi, noa matagi. Hapa mnasema aje? Wa matangi yako sawa? Nagande muhutire nao gavana haha. Gavana no agĩũke ũguo. Ashawahi kuja hivyo. Si anakujanga amejipanga. Leo ndakiuga harambĩ ya mbere ũnjĩre wa matangi. Ndaiga ya kerĩ ũnjĩre tano tena. Si wa matangi tunampea tano tena. Na tuge wega nĩguo baba amenye nĩ tũmwende. Haya wana Kalimoni hoye. Harambe. Sasa tuongerere mũrũri wega. Nĩguo ndandie bange wega. Na gavana hawa watu wanakupenda. Na gavana hawa watu mimi ninakutabiria watakuchagua. Niko kana tiguo. Mtachagua wa matangi. Haya basi harambe. Harambe. Asanteni sana. Haya tupigie Mboro makofi mazuri tafadhali. Harambe. Harambe. Juja Farm hoye. Juja Farm hoye. Musheke hoye! Wamatangi tibim! Sasa tuite gavana wetu akuja tuongereshe, si ni rafiki yetu, na 2027 tunamchagua. Tumpigie makofi tafadhali. Haya, weka makofi ya juu hiyo, cheza kidogo. Cheza ndio hiyo. Haya. Andũ a Kalimoni mũrĩega rĩngĩ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Haya basi inua mkono tusalimiane hivi mahali ulipo. Asante, asante. Najua masaa yameenda sana. Mathiu. Najua tumesema wengine tũrathiĩ kũraihu kwa andũ megũthiĩ nginya kũrĩa athi. Ithe tũgũtũiga. Arĩa angĩ mathiĩ nginya mũkũyũ-inĩ na kũndũ kũngĩ kũraihu. Kwa hivyo nafikiri tukimbize maneno. Kana tiguo andũ aitũ. Githĩ horo tũtikĩheirwo. Si tumesikia. Si tumeelewana. Ithe tũtihonokire. Kana mũrĩ o kũrĩa kũngĩ. Leo githĩ tũtikĩrĩkanĩire njĩra ĩrĩa tũgũthiĩ. Nataka niwaambie tu kwa ufupi sana ya kwamba ndimwire tu andũ a gũkũ gwitũ Kalimoni yothe. Najua wakati tunakuja kuomba kazi, kwa vile nataka kuongea kwa ufupi. Andũ magĩũka kũhoya wĩra. Mtu anakujanga kuomba kazi akiwa akona nia.
ena muvango. Tuhe modo itu. Watu mnaona tunatembeanga naye, kuna mtu anaombanga hii kazi akiwa yeye mpango yake ni alainishe mfuko yake. Tuhe modo itu. Kwa modo umaga mucia gwakorwo ekete ithabu akaiga ndenda guthie kwa muingi hoe kura nguthe miaka yako 5 thina ndikona na naguo ringi. Tuhe modo itu. Nä kå rä må ndå wä kaga ithabu rä ake akaiga ndå raga ndä riragä ngakorwo ndä na eka ciakwa 10 ndå gamie buroti kana flat auka akahoya kura muoroto wake na mubango wake nä må kä rä kania agakorwo nä agå rire må gå nda Nairobi kana agä kenya kuwa wanyu na akä rå gamia ngoroba 10 ainå ke må huko wä mwega akiuga ciana itikarä a thä na rä ngä. Twe mwandå itå nä kå rä må ndå hoyaga wä ra oigete ndrenda wira uyu ndiurute undambure na muingi umenye ati maheana wira ni urutagwo ni mundu wirutĩire. Iyo niyo ngũrani na nikio muonaga tuoka guku kuri inyui mwarikia gutuhe wira thutha wa mĩeri 3 andu othe makagarũrũka ukarigwo kana uyu no uria turaragia nake haha mundu mwamunengera kura ritho na riu ukamuona giatigia mĩeri ĩngĩ 2 tondu arathire mihango ĩrĩa yamurehete amuhoya kura. Tuhe mwandũ itu. Ndio sasa unajiuliza kutoka wakati ule sisi tulichaguana na nĩ mwero haha nĩ mũceke githe ndarakiruta wĩra karimo ni mũceke ndarutete wĩra no muge mĩaka ĩrĩa mwamuheire 10 nĩ yũrĩire thĩ githe mũtiramuhete mĩaka mbere 5 he kaũndũ ekire nĩgetha mũmũcokie kau ekĩte nĩ arongerera. Hiyo ndio kipimo peke yake. Kiu nokio gĩthimi. Leo mahetia maitu na inyue kwanza ntukwaria haria tukirikireria turikane tondu ruru rugendo rwendaga guthio ni andu eri maiguithanitie kana tigwo ndo itu na twatwa guthie twenjere emwe na tuiga witikio ni uyu witikio ni umwe kana tigwo ndo itu nikukera mundu thiaga kuruta kuria wathie kanitha-ini ukerwo ati umburi waku ni ona uri ungi ni uri ungi ni kuri mundu ucokeraga tukaina nyimbo ngurani tutinaga rumwe nikio muigwa ndamwira riu haha twitikire kwaranirio horo wa ma nigetha tuthondeke kaunti ino ya Kiambu. Kimani wa Matangida horagwo ni ndu wa kindu kingi inywe ne mwe mwaheire wira ndoka wira-ini uyu ngioka haha ndoka ngarugama haha Juja Farm haria kona ngahe andu uhoro ngihoya giti kia governor ngambata ngarugama matuka-ini ngathie kinya Juja ngioka kumuhoya kura ndakuaga kabuku getagwo Wamatangi Manifesto. Manifesto ne kuga maya nimo maundu maria Wamatangi atarĩrĩire ageka mũngĩkamuthura mũgĩthura mwathura niĩ ndaigĩte ikinya rĩakwa rĩa mbere rĩa kwamba kũhingĩria mũingĩ nĩ kũnina thĩna wa gĩthomo gĩa ciana citũ iria ciracoka cukuru na angĩkorwo kabuku kau nĩ ũtũragia thiĩ ũrore ũrĩa ndoigĩte leave no child behind nĩ ikinya rĩakwa rĩa mbere. Ndathiĩ mwahe wĩra ndĩrokire ngĩtara mathabu makwa Kibaki akĩinũka atigire atwandĩkĩra katiba njerũ mabuku-inĩ maratũraga mĩaka 10 na mũkaririkanaga andũ aitũ Karimoni. Kimani wa Matangi nĩ gavana wa kana wa Kiambu. Kiambu ĩrarĩ na magavana mangĩ 3 mararĩ mbere yakwa na marakerire gĩtĩ gĩkĩ mũraheire mĩaka 10 niĩ nĩ hĩndĩ ndanine 3. Mabuku ma Kibaki akĩinũka marĩ na maandĩko mathukuru ma ciana ugake irathi 2 wakire mwalimu wa vici wakire ciana cioro umagurire uniform umahe mabuku mahego irio uthondeke basari wake mathukuru mothe niguo katiba yugite hari governor thurwo muraheire wira Kiambu na mathukuru ma primary 500 ma 24 ngioka gutire cukuru oro no morale mwake even one hata moja hakuna. Miaka 2 mieri 18 ndirakire mathukuru omwe 312 ndirarikia mwaka uyu ciumia 3 hetoku ndiraheanire kandarathi contract cia mathukuru mangi 178 ngarikia mweri wa 2 February nekuga tugikinyania na inywe mweri wa 6 uyu turorete gukorwo njakite mathukuru 524 na miaka 3 na nuthu rekondi itari ahoteka kana ringi. Twama andu aitu mucoke ndimuria andu aguku Karimoni mwana waku we ona angikorwo wikanga ria haha Juja Farm mwana waku ona angikorwo we wi mutumia uhuragira ria angi nguo ciao mucii kwao nigetha gwaku kurio mwana waku athie cukuru ya Wamatangi ni aria gaitumbe oro muthenya eni ni anyuaga bakuri ucio rwa vitamini oro muthenya
nyuaga bagiti ya iria muthenya wa ramithi na mwana ucio akiuma kuria ndimwire mwarimu wothe uthomithagia ciana iria nyandikite aria ndorite cukuru arimu acio othe hakuhe arimu 1,200 ndiramandikithirie ndiraiga mwarimu utari na diploma ndiramarihira othe kuria Mount Kenya University mwarimu athomithagie nake muthomu na ndiramathomithia atekuriha ona ndururu ndiracoka thutha wa uguo mwathie cukuru ukihingurwo mugathie mwiyonere we muciari ndukanagure ibuku ringi ria mwana agicoka cukuru wa matangi aragurire ma mwaka mugima na nie ndiriguraga hindi ciothe ndukagura ringi ndiracoka umuthi muoka kugira basari na nyinyi mnajua basari ilikuwa inapeana shilingi 1,000, 1,500 ama 2,000 ukijaribu basari ya mwagira umuthi nere kore twekigirwo nere mukugira wa matangi governor gutire basari ya mwana ona uriko enyihire 5,000 onera ndamurehera umuthi mwana wa single mother na single father acio uria we boarding ndirahe 10,000 agithie cukuru ndakaigatagwo cukuru mwana wa ndigwa wa ngori utari nyina kana ithe ucio ndirahe scholarship ndimuthomithie nginya karikia university Lewera wako wa guthondeka githomo ni kurikia ndirarikia ngicoka ngiwa ikinya ria kwa ria keri ria guthondeka mathibitari mweceke amwire haha eno Juja yothe constituency ya Juja inywe no inyo muraturaga thine wa Kiambu gutari thibitari mwe wi mu Juja ungithie utweke ati ni wagwa handu kana wona undu uthinjwo na kuguru goko thibitari ciothe iria ari nene muno yetagwo Gashororo dispensary kuria Juja ni nie ndirokire mwahe wira ndiramwakira thibitari wa mbere thibitari wa ngoroba 5 uria retagwo Gashororo riu wetagwo Juja level 4 hospital na riu ni equipment ni machine ndirawikira nginya December January ungikorwo wina murimu wa cancer we wa kuhorwo x-ray we wa gwikwo dialysis we wa kurorwo murimu uriku kana ni guthie gwikwo nyamu iria cietagwo ultrasound uthiage Gashororo twa andu itu ona guthinjwo murimu uriku wakere ndiracoka turakinyukia makinya mangi turarikane hana muceke inywe guku andu a Juja farm twikuraihu muno koguo ona thabari ya guthie Gashororo ni kuraya kana ti andu itu turoka haha ino ha murona tugiaka thoko thibitari ira we haha ndiramwira ndirautua wa level 3 ndiwikire itanda 50 nigetha cigano itanda 26 cia tumia icingene cia ciana na arume njikira machine ya x-ray iria njega na maundu maria magirire thibitari ukorwo wi haha uguo niguo thiete ngikaga thiini wa matura mothe na ni mwero hane mweceke ndigũcokera mathabu thiini wa kaunti ngima ya Kiambu ino thoko turamwakira haha nigetha muikari wa Juja farm mutumia kana mundurume kana mwanake ugituika ni urenda kuhura ka biashara gaku reke uhurire biashara yo handu hega hatheru urahe ugitio ugatiga wahingira indo ciaku ugoka rucini ukaroka ino thoko thiini haria yareka ni tukamwita muone kuria ina kindu getagwo cold room guku tutikoragia mboga nyingi na nyanya na maundu maria mangi wona wathi wagura wendia nigetha ndugatuike turagura ukarokaga oro muthenya thoko ningi ukarehe ingi haria twakite rumu nene muno ya barafu iria muri ukaga kuiga irio cianyu ira itanathira ukaruta rucio cie njega tambo andu itu tugacoka haria atumia aria mwena ciana hena rumu nene muno itagwo creche ni kuga atiriri wina kana gaku kanini na ni mukintwana ni turakiga guku Juja kana mwahingire bureki kana gaku winako wona muoka haria hindi iria urendia kuria twana tuothe twi rumu imwe handu turaheo irio tukongithio tugathambio na he andu a wira ithe ti undu mwega eni tugacoka mwena uria ungi hena cioro njeru tugacoka tugaka kindu gitagwo ICT hub anake yothe murona guku aria mekaga na ciana citu iria ciumite secondary na aria me university haria tumuigire computer nyingi na tumwikirire internet murutagire wira wanyu hau thutha wa thoko hena rumu nene muno twakite hau ithe tutiragithie na mbere wega ino polytechnic haria yanyu polytechnic ndirameheire machine nene ya kuhura kabro aya anake abe haha na iretu murikoragwo kibarua oro muthenya anake 50 muhura kabro ciume ciuke wega
tuthie tuthondeke no Juja Farm town iyo rukungu uriruonaga wathie na kuria gicagiti guku tuhe mwandu itu guko Juja Farm ndi guko gicagi ringi tondu twathondeka kundu kuriku ndina matawa mega ma solar turaheana matawa mau turanjia kumekira kiumia giki turorete ona maguku Kalimoni mothe ndinamo na nitubangite na muceke kwoguo mugithie matura-ini ugikira murimo uria ugithi kuria kungi twina matawa turekira matawa ngirinya ma solar matarihagirwo biru niturathie wega andu aitu ini kwoguo ithue ni wira turaruta nigetha ndikae kumunogia na uhoro tondu uhoro uyu ndire mwandikira kabuku ga kuhinga karia getagwo kalala salama twa mwandu aitu ndamureheire ka mbere karia ka introduction getagwo manifesto gakuga maundu maria tuge riu ndirenda ndarikia ngikinyia mwaka wa 2026 mwisho-ini ndimurehere riu karia getagwo ga kuhinga wira getagwo epilogue twa mwandu aitu ugathomaga riu ukaigaga Wamatangi akiuga ni gwaka irathi 524 agiaka Wamatangi akiuga ni gwikira matawa 18,000 agikira Wamatangi akiuga ni gwaka thibitari ici agiaka Wamatangi akiuga basari ni aheana akiheana riu ni mundu wanyu Wamatangi ni mwira andu aitu ndoka nie mwaka wa 2027 ndukananjeterere hana kiroria tinguka gukuinira tuha mwandu aitu ati kana ngiuka na andu aria guku matinda makimwina metagwo ngau nau ati nigetha ati njuke nguhenererie na nie ndigoka nguite mbeca cia kuhaka andu ngoka nguite report ya wira uria ndutite na kiu nikio ndiramenerwo ni andu aya riu rira muraigua ngiigirirwo ati ngai guku ndi mandutirie tene githe mutikio uyu guo mandutirie guka gwakwa mucii utuko twe toro kou na nyina wa boinga igwa utuko ndio kuku ngithie gucothereria thigarima hakuhi igana rimwe cihuire nja ati na moka kugira mundu uyu na tuire tutoto na kaire tugaka gakwa na tuhitu wiri ati acio neo magio ne kuria wathie kumira barabara maihuire ngimanyitete mituri rorete igwa kuria ona Osama bin Laden akigeragwo na njira yoma ati gutweka ati no Wamatangi uragirwo riu moka makageria kunjigirira maundu makaga magoka wabici makaga riu marathiete Nairobi magithondeka ndundu maikarite hamwe makira no uyu mundu tondu turageria kumuthukiria kuria kwi muingi tondu hindi omendaga mumene makiuga ati ni ndiraia makiona hau hatiraingira murakiona wira riu makiuga mundu ni tumucaririe kiundu kingi marera na maikarite mukawa Nairobi riu ungigweta atumia no gwete ciana andu ni wa mahanda ruthuro na no amekira undu utangimoima nikio waigure kiundu giatungwo ciana 130 angana cigana igakua thiini wa Kiambu na kiria na aria marahenania na makiaria horo wa ciana gukua mangai ndari atonya thibitari ya Kiambu muthenya oro nomwe ona ndari arwaria mwana kamutwara kundu kuriku ni andu guikaraga mawabici maria kuna Nairobi na makari maya manene mairu ucio mundu ndoe nginya haria thibitari agacororwo eri na nu aranerera kuria magacoka makirehe andu guka ati makuite mabango na mathigi maragira andu Nairobi makimarihaga nigetha mamarehe kundu kuriku thina wao ti kindu kingi gutweke ati ni marehe kivisa kiuru Wamatangi ni ameno ni muingi ati riu nigetha magoka kungira mumenete mutikanarie twa mwandu aitu no nie ndiramerire guku ithue turutaga wira twarikia kuruta wira tukagwa maru-ini tukahora wi iguru tugacoka tukanyita no oguo tu mibango yao maribangaga ikaringa ruthingo kana tigwa andu aitu na moka no magatukora kana ni mukaheneka inyuĩ andũ gũkũ Kalimoni ĩno nĩ mũkarũgama na ũma kana mũgeka ũrĩa ndingĩmwĩkaga mona gũkũ tũgatũra gũkũ tũnyitĩtie mũthiũri na inyuĩ tũkoma na inyuĩ gwakinyia mũthenya wa mũthia itigarĩte thikũ ithatũ ũkonaga atumia arĩa tũcemanagia na inyuĩ harĩa habatha a CWA na arĩa angĩ tũraĩ na inyuĩ nginya harĩa hĩndĩ ĩngĩ ndĩrokĩte harĩa kanitha wa PCA a Ngirũndi andu moka haha mukahenio ati ukai tucemania haria Juja Farm mugoka haha mukerwo mama rwimbo rugekirwo ma chini kwa chini mama chini kwa nyinyi rero aguka nayo oizo kama korora andu aria murari nao miaka 5 manengerwo meri rucini ukonaga mundu arakoroga akuria na kuwi no kamugakigaruruka ni mugwitikira tuheo gitio rita riri ati nima mundu ona akorora uguo akonyarara akonaga ta wi muhunyuku ukamenya kura yaku ina uritu kana tigwa andu aitu ni tutiga gukua wana ni andu aya gukaga guku ati mathio magaturira magoka gutuhenia muthenya wa muthia na nie ndiramerire acio maracariria mawira ni mamacariria ona ucio maracariria giti kia gavana ni mathie na mbere na kumucariria
no gite kia gavana ungenda guikarira giki giti mundu ageraga hari andu aya kana tigwa andu itu kana mundu ageraga mawabicio mu marathi kugera uka guku urute wira na andu aya magwitikira nditukona hindi iyo na nie guku ndaigire ndiraikara guku maguku guikara guku takanyu mukaregete gugathanga iti ni mukoi kana karegagira guku wako kahunyukite kindu kingi nie guku nie ndikarutwo ndi mundu tondu ona mahura ona manuma nie ndiraikara guku mwanjaria mukangora wira-ini githe ti undu mwega ucio eni hapo ndio mimi niko rwetwo na twacingo mathani tugi ndimutio uguo eni riu kwanza nie ndatukire kana kandigwa riu koguo nie ndikanywerire ni njwike rita na riu ndikimwire ma nie nyonaga jeshi tena urona ha mwoigwa ngimuhe tukurwe kwanza inywe jeshi cia guku Juja Farm na ndirerire muceke icio ngorwe murona ndiraheana ndiramurehere ngorwe icio guku kinya mugekenyiria nacio na murere ngorwe mutigathi kwendia muikare guku wona ndakunengere cia kuigire thiorere ngorwe icio igiri ukenina mwaka umwe muhuko gutire mundu gakuinainia ringi iciare ukinyia ngorwe cia ku 10 imwe ni mitikiva mite thate mwana kicio ndoimira tuhe mwandu itu eni nikio ndirenda tuiguithanie na inyu wona ndoka na inyu atumia nonga tucinonga mwaka iganirie njuke na tungi na fertilizer na bebe na ndimurehere miti ya matunda ndinayo miti miega ya matunda muhande guku nginya kugie riri kana tigwa andu itu eni eno turathonde wetiga ni makona tukirina miaka 10 ngai atukinyiria ni makanjia kuhe gitio andu ala mairaga mbere-ini kana tigwa andu itu kazi tutafanya atumukire thaa cigana rucini ni mugukuite irio na tumikethe mutigukuite kindu koguo nani ndire na bahati ati he mundu ngene ngari agakurumaga ngari kwa nyina wa mbuyo nani no inyune turari akigwa giki ni tuigana ithuothe kana vange ria turavanga aya sawa koguo turikanire nigetha tuthie na hinya to mathaa me hakuhi guthira tunegerane ceki tucoke twivange haha mundu akiinuka tuinuke twi sawa githe tiguo amatangi akiri mukigu githe ndikiri kana kogi githe tutikwivanga ebulete hizo check haraka ceki citu ciothe nicio ici haha wapi kamati ya basari kamiti ya basari ukai haha na twina ceki imwe haha tungienda kuheana na ihenya ya muhiana ceki ciothe citu nicio ici shika hapa ndio tupatie kamati twina ceki imwe haha ya 215 ya ciana iria ithomaga Juja Farm Secondary he muciari wena mwana Juja Farm Secondary de atatano kai haha mutengerete nigetha turikie gutanagia nduma aciari atano cheki ndinayo haha ya Juja Farm Secondary School ya 215 acio ni iganu twiga gutire mwana uheagwo mbeca cinyihiire 5,000 ciana ciothe ndirenda umwe wanyu haya murore haha ciana ciothe ceki ni weno maritwa ma ciana me haha laini igiri muraini wa muthia ni mbeca iria ciana ihetwo umwe wanyu tu aya umwe wanyu tu arore haha rora muraini wa mbeca no uyu aya uguo wona kana nema ni githe nona nginya mwena uyu ungi aya na ciana iganire inyanya nyita hau tuhurwo kabisha aya igai uguo na erukire guoko gutie hau aya mutikagucie ndigataruke aya hura kabisha hau sawa nikega kau sasa wewe chukua hii check uendeni mtachukua checks hapa ukai haha thutha mtapewa hapo sawa koguo andu akamiti tumeendelea vizuri kuja MC turekie mathame hakuhi guthie nigetha turekereria andu itu haraka no andu aria makumite kuraihu undu ugwitwo athina mukuyu-ini tutirenda ukamucokia ruciu ni mugwitikira tuikare haria thi turikie horo wa kuheana ceki thi tuyaga muthie nacio muthi nigetha ruciu tutigate muthenya ungi thi tiguo koguo twarikia kiria tureka tuikare haria ndimwitire ceki icio ihenya tucirekondi muthie na ceki cianyu thi tuyaga uguo asante sana. Yes, basi naomba patiana kuja nani
ako na miwa na huyu mama mwingine ako na nini, kuja upatie gavana kadhibi hapo, na huyu mwingine ndio tumalize hiyo. Thank you. Wapi makofi ya gavana wetu? Basi thank you. Ndio hiyo. Basi naomba kwa sababu nataka tufungiwe na maombi na mchungaji. Thank you muno. No ni wega kwira gavana, ni wega. Aya imoko gocho mwire abarikiwe ithe tiguo. Abarikiwe. Mwambie thank you. Wacha reke tuhingirwo na mahoya. Tuamini